I am Generation Equality, Realizing Women's Right haiba timda Malay Muslim tuna pangko na po Manipur so Malay ni nupi gitu para pangko ni. Amasung Kerala da miyoy mga nauna COVID-19 positive po iba kaloy na nalay baka sida virus sina sola ba migi masing kuntra mapani yung rin. Mayam kurum sari dong yang pili impact news ni hauzik punsa si pawing mari pau sing miyam na pisari. Ima Helping Hand Trust na sindra wahing mamlay kahit alay ba trust asig office ta International Women's Day ki thoram pang thokre thoram madu ko mari lain na trust asig chairman ilang mam Ranjita na lusing tuna lukra ohorabi nupi kaya da trust ki mai kai ti asama kudol tamki loina na kwaraman kai tila potpam pami nupi sing da su kudol tamki. I right to in a Pamzana, Maramzana, Sisina Ramatamda, Kanagumasi, I could bunam taba, Natragana, Nam take to I could bunamzana, take the Bible, or talk the money. A point I could right Pio, Hanapunta, the law, but Canana could right Pido, get Jamani, Nubasu, Mamana Pole, a course Nupi because Imana Pole Eva. Pola got Tibon Balsi, a quick Kondara, I quit is Hagi House here, Maramzana, Pamzana, Sisina, the Mikan Antanamas data, I could have people to talk there, I do a right manati, Amashum, Mane, Hibagin, gender discrimination. Tambasu Yaroi, Aduga Hosik, Lingbida Hosiki, Masi Zamaga, Tarak Suba, Matamasida, I could get Tim is for equal health. Manipur Baptist Convention MBC Women's Department of the MBC Center Search in Fala Sindana. MBC International Women's Day ki thoram ngasi pangthokre singmenong dalaiba MBC Center Search in Fala pangthokiba thoram matuda Manipur Baptist Convention ki General Secretary Reverend Dr. W. Konghar, Women Secretary Lingboy Kipken yaw na tongan Sir Sing ilusing basing na sarugyaki ngasi ki thoram matu ko mari lain na Women's Got Talent Choreography Competition na pangthoki. Democratic Students Alliance of Manipur Dasam Susindra International Women's Day Thoram Lubasi Kwakatela Leba Office the Pangtokre I am Generation Equality Realizing Women's Right Habitin the Pangtok Patoramaduka Mari Lena Dasam President and edition of Fondurapada Mamang Sais in the International Women's Day Thoramasi Miam the Kangba Walam Labasu Nasi Thoramasiki Maruiba Do Miamna Kangba Horaktuna Mapong Kaya the Fallen Thoramasi Pangtokle Lena Lamda Masiki Pi Sing Nalibaki so Bisu Kaya the Loriba Todang Sigum Warep Loba Matam the Su Saruk Yanma Matok Tare Amarumda Nupi Sing Nupi the Ahen Sakti Pika the Haina Kan Lauring and Serkas the Nupi Karana Nupi would Namtana Tamibasi Su Hongdo Matok Tai Haina edition Makata and Fondoki. Oripok Basaspati di Islam Laikai Mera Sanglin Gasi Oripok Assembly Consultants Gemele Oripa Deputy Minister Yumnam Joy Komana Sangha Kre Lorina Sangha Baki Tormatu Mari Lena Laikai Edu Lake Trabin P to sing bis sing Potoda International Women's Day Mari Lena Hailey Katonikai from the Wood Cray Ngasiki Tormatu da Deputy Minister Yumnam Joy Komana no Pissing Lori Potodang was Sintaki. Matang source the break amalosaki break matungda Kerala da mi manga na COVID-19 positive oiba kalon na laiba kasi da virus asina so halaba mi masing kuntrama pan yau ki pau madi Manipuram sumalang tongan ba ipau sing putno laksage impact news mi ta da no lebiu mayam ko taram no sare bulletin su makada ba pau mi am da bijari Kerala da mi manga na COVID-19 positive oiba kalon na laiba kasi da virus asina so halaba mi masing kuntrama pan yau kre virus asina malayang gi laiba sam ka ahum da sandok na mi laki matakta soan ki kalon na mi lising ahunga satrok humpurong punsi manghan kre virus asig horpa moriba sainada mi lising ahungi matakta punsi mang kipagalo na sandok lakpasu lab 3 India gi oina COVID-19 case kuntra leram badu Italy digi halakpa Kerala dagi imung mamgi mioi ahum amasung mari mata ani virus asi positive oi digi masing kuntra mapan yore Kerala gi mioi manga asi Patnam Titta district ki hospital amada thamdana laing bahukre hairi Nakalamarumda, Sainana, COVID-19 ki quarantine center oriba hotel ama Ninkairak Padiki, Miotaret, Lake Kidre, Karamana, Kai Marakta Nansin Cray, rescue workers in Ate Kai Marakta Nansin Krabamio sing Kanabakana Honari Hairi. Malingoina, Sainagi Mapalda, virus as in a quiet solar by Bakamori by Europe, Italy, the Su, National Emergency Lautokre. Impala West District Manung Sanba
Pawaksaw High School amasung Pawaksaw Government High School da mayai kabani sana mahiroi khunai da piba saiting haiba hiramda academy awareness pangthokre awareness ase coalition against drugs and alcohol kadana lamdam asidagi mayai kaba chinsak marup phangna muthatnaba changsilakpa khongchang saruga moina pangthokibani awareness aduda arrest resource person oina saru yakhiba kada gi vice president oiba and dorena nisa satriba nisa gi mahau khangtriba mahiroi singda nisa gi amang basing khanghogadabani mahiroi singna nisa sisinadana masa mau faba tinjang kaijang daba sang mami oya mamam oina bohna gadabni haiki alloiraba singbu ngahak tang oraba so pothaba phanghanna bagi pandamda recreation park amangasi sagolman morang leirak nepra menjor leirak ta rai sabha ke pi babanandana sangakhre young social service union sagolban sinduna pangthokeba park soka bagi tormaduga mari leinena mp ke bhavanandana haikibada open jingi khudongsa ke asu piriba recreation park asina lamdam masigi miyam marwaina masagi sahi yamsilalaba alloiraba singna ngahak tang oraba so pothana ba phanglagani haike Panbayabadi Recreation Park asi Rajya Sabha ke MP ki Babanandana maa ki MP Local Area Development Fund ke sen famdagi saamani. All Manipur Working Journalists Union Amzu gi tararak suba sports meet IPR Minister TS Biswas nang asi hawdokre numin mga nisumna tha asi tarain thoi phawa sa thakadre sports meet asida union asina kon ba tongan na free namadi electronic media gi farm singna sana khona bigi event kaya da sarugya khani Nasa sports meet ase hauto point na kanglagi sengla balai family digi education minister Radi Syam na singba amzugi thomi sina mera lawdana major kulda leiba Manipur Press Club tamna torch leli laraba matung IPI minister TS Biswas na mera sukhat ki abadi amzugi flag singkatuna sports meet ase hauto ki Yausang kumin lakpada pataba matau tambagi hainabi thadok lasi habi wakalunda Kanglipa Student Association sindana mapan super Kanglai Mega Sports Festival 2020 ngasitegi infali mapal concept na hokre March tarhum dei phawba de mitarung nisung na sata kadariba sports festival asi hokdokpagi sarukya khipa kairawa assembly constituency MLA El Ramesorna yausang kumai pangthona bohona bada mapan deki puslakpa pocha sinaduna sel yamna tinghanbagi mahutta landamasi pothok sing Seasonaduna local ki pothok promote tawna bhana minersi haina afil tawki sports festival asida yellow ngai digi lerak laba kang thang ta amadi saibi na sing masana yauna tongan event kaya pangthok kadori nat ki ibasa koi pangthok tana hodok ki sports festival ase hodok pada lamna masigi masak nairaba CSO sing lusing ba kaya saru yake sports matam sing yaragade koi Bersama sing mapan satu malah, ya ini dia koi Manipur sang sahaja yang pun bersama di ruang merong, ada pay motor boleh semua yang pun bersama, ada price motor pay bersama Manipur bersama, asum bang, kalau macam je, sang sahaja posting ayam bang, misalnya sini apa, ada kan price motor pilih kesok, mereka sing sama di ruang itu ayam masuk ni dekat di dekat di sana pada yang penting banyak kali. Masa mau pabab kunai ma burung na bagi pandam da Manipur gi Angway Business Organization sinduna XAce Run 2020 haiba marathon event among si ayu pangthokre lamsang lamjeladu Amway company gi energy drink XAce energy promote tawoina maitram dagi kwakatel team ground forward lamsang lamjen senki lamjeladu da Amway gi business taw lam da masugi nupa amasung nupi samri romna saruyaki Tara suba bino TV marathon lariba March tara hum dagi pung ni panta matam da Thobal Mela ground dagi lamthadana pangtolog ni haina bino Devi marathon organizing committee ki sero lamana hairi rebda valatina si alliance amna miyam da thamjari I'm generation equality realizing women's right habitim da malay musin tunga pangtona pu Manipur da so malay gini ki thauram pangtona Masung Kerala da miyoi mga na COVID-19 positive oy bikalo na lewa kasi da virus asin sohal laba mi masing kontra mapan